ten a Lalramsanga zok hi red corner ania Jacob zok hi blue corner ngen Jacob zok hi chung zok atang khi ne senior category flyweight bout tho ania ke somwa le pasari hmoi lampang ani Jacob hian tuna Jacob hian tu hen take down tun malma ani theita amar chuan si ta han take down hi an tum ve ngara an theile si lo hian tha hi an mang nem thei khap me tha hi call thiam no ran thiam no chen ram hin le ram thum mai hian chau ve nop the ni chemini wang chuan take down attempt ta theilo chuan thil dang tum le wat kha afin thak zok ani tu na hian Jacob hit north south position na lu cho tum ning sha lut lo deu side control aluta side control aluta chuan anting e amount don nge anting ati dong kan lo thirang tuna khian fina te topa omzi om lo ti ni Lalramsanga red corner Jacob blue corner low kick Jacob jab jawa jab mang hen 1-2 te hin set up low le da lak thin jab mang han jab ma sa se kick te mo thil dang ha offend le the han set up kan ti hian nek chawan no fein te po hom tan nak ani an vei na khop mai Jacob tu han nek fu boka tin Lalramsanga pon tu han vei fu ning sia ko chut na tan hin lang ching tu ko skates kila tin chan nei hian fighters ti hian in bobet in number ngat tum loven atop ram khatna anin tiktok view mai kan sei tang han judge te 10 point scoring system kan ting si ha an mang an judge ten aram khatna chak zok ni ngai hat point som an penga chak lo zok nia ngai ha point kwa an petur ni 99 emo 10 emo ha pek theila ba 99 ni tur chuan pakhat zok ha a chak zok ha point deduction 10 points ma zok ha point khat pai sak ngai thina chung chuan 99 an thei chau thin ni mara chu point deduction hi a tul fet lo chuan ti ani ngai do chan chu fight into page 1 10-9 hi ani mai thina wangin point pai sak chuan draw khan mai thina chumi ni wang chuan point deduction hi an ti ngai me lo ni tul fet lo chuan sonen round hi na kan mle don Lalramsanga ne Jacob Lalpekhkua Lalramsanga hi kan sei ta han MSR fight gym fighter ani Jacob hi luma fighter ani Lunglei training fighters tak aron tel nul kan di to ha round hi na inside leg kick Jacob aron nei jawa jab outside leg kick aron nei le double leg take down nei tum anei double leg take down chun si lo ama chu take down to thawa Lalramsanga ken guillotine chok atum ning hiat tuna position tang jin guillotine chok chu har sa da mai thei a angle hi adik lo ani tuna angle tang chon Lalramsanga tan chon guillotine chok nei har sa ang Jacob hian entinge a tal chu don fe do Lalramsanga ken akut le na ponga thla to kut le na ponga thla tang pai chon chok ke nei thei lo tu ko nia kut king khat mangat in re tawng chu thil har sa tak le thil theu tluk deuh thaw ni thuam chakate kan hingat lo chen a chau khol khi Lalramsanga ken thla lo se fin thla zok mai the a thla lo thina ki ting hen ki tian an re rang khen
an than mong zo ve thina an ban thain mong zo an ban thai man zo lak thei ni an ban tha ran thumna chen zoi viu thei to jong chen cho khol nei fulo chuan position thlaka submission attempt dang nei le mai khat fin thlak jok thin Lalramsanga butterfly guard alut don but alut le install dei de atini refin position om zenei lengin anam to atia jong pa hian left jab on dong jab chip chun lo aram sakap le jok thina mara chu am nek hian a kut ding nam pangiran hmang le chung box si lo ka lo i do lak thina eo Lalramsangan a hui sual zau me a choi kan ta la me aslam do na ang aslam ta joko pa tharuma angam lo dewa ang khop me choi kang la me round ni na san tha lo sau de lek to Lalramsangan defend the lo de poning pon sen nom hop me neon belly joko pan ania position kia siam that wat angai Lalramsanga back mount moi tuk transition moi tuk Lalramsanga joko pa rian ke choga tem at ku thi lu to at tep out don tep out mai kha fin thak to jong mai the ta chen tep out ata ni joko bulal pek lua lima fighter che thare me tuna transition ha kan lo mu nga a back and lo tanga a side control tanga back mount dang ha a moi the me back mount don hian side control tanga back mount thi thil all ai takan chomi lo ba an ke an tum puite kap noya an ro lu rang thang ai thina wangin tuna joko bulal pek lua back mount lak dang ha a moi ka ti khop mai technical deal ni a voi ni ka ti na chu ni in re nom big sia lo senior category nge tem chon ala dam lo dang deu ni a mu nom na me fight mu nom ta ka ni